Ste vi, kako vi je ime, gdje živite, koji dan ste rođen? Ja sam Hamdija Novalić iz Sebečeva, rođen sam 34. godine u Piskopovcu, pa sam se doselio posle u Sebečevo, prodao gore i došao ovdje da živim. U Gornji Sebečeva. Pa kako ste živjeli u Piskopovce, kako je bilo prošlo dane? Pa dobro je bilo. Dobro je, živjeli smo dobro, imali smo dosta kapitala, zemlje, svega, stoke. Od tada se živjelo od toga. Jednako ste Niko nije niče radio, samo od poljoprivrede. I tako to. Pa vi ste prezivate Ujkanović, Pa a ja vi ste pravo Novalić. Pravo smo Novalić, ali moja midža je to prezime promijenio kad su došli partizani. Kad su došli partizani, mi smo bili u Sopoćani, tamo naša opštenja, Beledija. Jeste. Pa posle kad su te izdelile opštenje, mi smo pripali Tutinu. Jeste. I posle on kad su te knjige gore prebačene, on šopo upisao na Ujkana, tako da to prezime ostalo tako izbrljon je to prezime. Mi smo mislili to da promijenimo, ali to sad rasturile se porodice po Turskoj, po Nemačkoj, po ovde. Teško to iskupiti i mnogo to poslije košta. Ranije nije baš toliko koštalo, ali sad to izmjena dokumentacije, provjera kod suda, kod državne bezbednosti, kod banaka, kod firmi, da ne duguješ, jer kad ti promijeniš prezime, ti kažeš ja to nisam uradio, da nisi krivično gonjen nešto, neke, da si imao kriminale, šta ja znam. I to ti je to. I no tako je ostalo. Jeste vi pravili ono groblje, Ujkanovo groblje? Tako je pisao, jel da, Ujkan Novalić? Pa jesmo gore, mi smo gore. Vaše ime je tu, ne znam. Pamtim to. Gore su svi ovi. Najstariji groblje je to, jel da, Ujkan Novalić? Ujkan Novalić najstariji tu. Najstariji. Od Ujkana gore Beganov groblje, znate gdje je? Ne znam Beganov grob. Ne znam. Ne znam. Sigurno i u Piskopovce, ali ne znamo gdje je. Nešto. A Muratov groblje, Ujkanov brat? Murat je ovamo neđe, dole ukopan Murat. Dole gdje? Oni su podijeljeni, posle bili Ujkani Murat. Oni su živjeli u Banju. Ko je živio u Banju? Taj Murat, tada su oni živjeli, to su bile age i uzimali, nadavali zemlju u zakup, 4. deo. I on ti dadne ovo imanje moje, 4. deo da je agino. I tako, mi to nije imao niko svoju zemlju, nego gospodaga. Murat je tamo bio, jel? U Banju. U Banju. Ima to tamo groblje? Ima, verovatno, ali ja ne znam. Niste vidjeli, nikad niste vidjeli. Posle su došli ovdje u Sebečevu. Ko je došao prvo u Sebečevu? Sa Arifom i sa Ramom i tako, sad gdje je on ukopan, ja ljudstvo ne znam. I Hankuše je bila imala, Hankuše gdje je udata bila? Znate li to? Hala? Ne znam. Ne znam? Mi znamo, u Tursku živi u unučadi. Dobro, ja ne znam, Boga mi ovdje ne znam. Ona je udata sigurno sa Hačkovićom iz Crniš. Tako znamo mi. Mora biti, ne znam. Ragip, jesi li čuo to? Nisam. Ragip, Crnovušanin se kaže. Crnišanin. On je pravi Hačković, tako znamo mi. Moguće da ja nisam, ne znam, nije mi. Moram da se svratim tamo pa da vidim. I oni su svoji nama. Pa jesu, pa verovatno da jesu. Čim je to? Pa vi kažete, Murat je živio u Banju. U Banju živio. Pa poslije je došao u Sebečevo. Zašto je došao ovdje? Ne znam. Pa tako ga gazdi sterova. Ako mu se ne svidiš, ne radiš mu dobro, ili da nešto pošteno, hajde, traži drugo imanje, nemoj da neću nići kod mene, naći drugog. On nije bio agija, ha? Pa on je... Radio tu ne? To je Čipčija se zvalo. Kao u zakup uzmeš to imanje da radiš. Pa poslije... Posljednje, za vreme bivše Jugoslavije, reforma bila. Znam, reforma. Ta reforma, koje god se deo na ovo imanje, age su izgubili sve. Znam. Oni su postali vlasnici. I tako je to ostalo.
Znam to reforme. Čuo sam. Komunističke vreme, ali prvo. Prije je bilo bivše to Jugoslavije, reforme. Znam, Kraljevine bivše, razumem. Aha. Jugoslavije, Kraljevina Jugoslavije prije komunista. Ta je reforma izvršena, kaže nema više Hage. Na koje imanje se deo? Ko je se deo na to imanje? To je više njegovo. Jage su sve izgubili. Pa vi znate Hamču, vi ste kazali Hamču. Kako ste znali, moj otac? Pa ja sam 3 put dolazio. Znam, vidio sam od slike. Imam ja tu slike. Liči se na moj babo, to vaše ruke. Pa dobro, isto. Murat i ja, jedno slika, ona i on. Jednako ste slikali, jeste, znam. I kom goj pokažem, kaže kako se svi ovako ličite, parko. Genetika je tato. Znam, genetika. Plave oči vaše. Moji sinovi, moj drugi sin i on je plave, ima plave oči, žuta kosa, ka Novolići. Ka Novolići svi. Prosječno svi su plavi. Sneđe plavi, tako. Hoću da pitam kako je živio moj otac Hamid, kad je izgubio majku i otac, kad je bio mladi. Šta je pravio? Živjeli su od poljoprivrede. Držali su velike koze. Velike koze. Čuvo dosta. I poslije, kad je Hamid odrastao, on se zaposlio. Poslio se u Podgoricu, Titograd. Podgoricu, aha. Centrala se pravila, hidrocentrala, tu je on. Otišao je tamo? Tamo je bio kao poslov. Je li radio sa Bečom? Poznajete Bečo? Tetov sin. To je iz Požege. Aha, Brbut. Kačara, majka mi je Brbut. Jeste, majka Brbut. Aha, ja poznajem, došao je u Tursku, pa jednako su radili. Gore radili i on je posljedno odatle otišao za tu. Radio je u Podgoricu, jel' da? Radio u Podgoricu. Za centrale, pa poslije? Posljedno otišao za Tursku. Za Tursku, 57. godine, jel' da? 57. 8. tačno, ne znam tako. 7. ja znam. 7. Od 7. Tako su živjeli. Hoćete li nešto drugo da kažete? Ja ne znam šta bi me interesovalo. To mi je interesovalo, pa to sam pitao ja.